Mangibingelela abahlengiweyo nabathengiweyo ngegazi lika Jesu nasekuseni bathandekayo siyayibonga inkosi esiphethe ngomsa esandleni sayo. Singena enkonzweni Yesu bathandekayo kuyinkonzo yangesonto abangcwele behlangene kwindawo ngendawo kudumisa nokumbabaza owasifela eCalvary wasithengela ukuphila nowasithengela izulu wasenza safaneleke embusweni wendodana yothando lwakhe. Siyabonga masingene nezwini lenkosi bathandekayo. Sibonga imizamo yenu bangcwele nasebandleni ku-leadership. Siyabonga bathandekayo ukwazi ukutholakala izinkonzo, sikwazi ukungena ezitudio, sikwazi ukuqopha, sikwazi ukushumayela nokukhonza ngo-WhatsApp kuyinikela kwabazalwane. Siyazi kudinga amadata kodwa vele kuyafana noma ungaya enkonzweni uhamba ngemali mawuya enkonzweni udrive imoto yakho manje inkonzo uyithola endlini ungayanga ndawo. Kuyafana nje bathandekayo. Sibonge bangcwele basitshene obaba ukuthi nikhuthele ekutheni niye ebhenke lethu sihlala siveza i-account. Nansi i-account izawuvela namanje njengoba ngikhuluma nje yasebandleni lethu nifake bathandekayo konke uNkulunkulu anibusisa ngakho zishumi iminikelo ngokuhlukahlukana kwayo siyibhenke nje bangcwele sesibuye sibonelane. Inkonzo izawuzivulwa end of July sibe sesibuyela ke enkonzweni ke sesibonana physically. Amen. Singakatholi izwi lenkosi ngicela uba sithandazele abantu bonke nabasemagunyeni ngegama lenkosi njengoba nasi ukuthi thina samiselwa ngokwe-procedure ukuba njalo masihlangana sikhulekele bonke abantu abasebusweni bomhlaba bakaNkulunkulu. Ngicela basibheke incwadi kaTimothy sahluko sesibili, first book of Timothy chapter 2. Namhla ke ngifunda iNew World bazalwane, iNew World Version yami nje le ngiyayithanda ukuchaza kwayo ifundeka yona kanje ke from verse 1. I therefore exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, offering of thanks be made concerning all sorts of men. 2. Concerning kings and all those who are in high station, in order that we may go and leading a calm and quiet life with full godly devotion and seriousness. 3. This is fine and acceptable in the sight of our Savior, God, whose will is that all sorts of men should be saved and come to an accurate knowledge of truth. For there is one God and one mediator between God and man, a man, Christ Jesus, who gave himself a corresponding ransom for all what is to be witnessed to at its own particular times. For the purpose of this witness, I was appointed a preacher, an apostle. I am telling the truth, I am not lying, a teacher of the nations in the matter of faith and truth. Therefore, I desire that in every place the man carry on prayer, lifting up loyal hands, apart from wrath and debates. Amen. Masithandaze baba ongcwele msindisi wethu onamandla mthandi nomhawukeli wabantu elithi izwi lakho uthanda babonke bafinyelele kulazini iqiniso. Ufuna baba sindiswe ngoba ngomsa wakho wesa ufuna nokusindisa kwakulahlekile. Moya kaNkulunkulu izwi lakho lithi asithandazele abasemagunyeni. Siyabakhulekela egameni lika Jesu linamandla. Sikhulekela yonke imibuso emisile ebusweni bomhlaba. Suka emazweni angaphandle kwethu phesha kwezilwandle
ngoba kude nathi aseduze kakhulu nawe ngoba umhlaba usesandleni sikaNkulunkulu. Oh, Master of Universe, ungowakho umhlaba nakho konke okugcwele kuwo. Siyakhulekela sibusiso yambula uJesu umambule angene kuzo zonke indawo abathatha khona izinqumo on behalf of your people, ngoba ngaphandle kwakho akukho ukuthula, ngoba wena uyinkosi yokuthula. Ngaphandle kwakho indle yakhiwayo incomplete uma wena ungekho, ngoba wena uyitshe legumbi, wena uyinsika, moya kaNkulunkulu, moya kaBaba. Sikhulekela Nkosi ibandla likhona emhlabeni wonke, izinceku zakho oyithumile wasibiza ngokwecebo lakho, siyabathandazela Nkosi. Bavuthise nosepholile, uvuthe umlilo uqale phansi, bamemeze ungathi baziswa izigi ukuthi useyabuya masinyane. Baba ongcwele siyabonga, sibusise, hamba phakathi kwethu sisakhonza, wenzela ubuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Siyabonga abangcwele. Without waste of your little money, masiye ezwini lenkosi. Namhla ke sifunda incwadi kaEsther. Bayithanda kabi komama lencwadi. Esther chapter 5. Esther chapter 5. Verse 1 and 2. Esther chapter 5 isahluko sesihlanu sifunda amavesi amabili okuqala. Chapter 5 verses number 1 and 2. And it came about on the third day that Esther went dressing up royally, of course, royally. After which she took her stand in the inner courtyard of the king's house, opposite the king's house, while the king was sitting. On his royal throne in the royal house opposite the entrance of the house. 2. And it came about that as soon as the king saw Esther the queen standing in the courtyard, she gained favor in his eyes, so that the king held out to Esther the golden staff that was in his hand. Esther now came near and touched the top of the staff. Amen. Masibonge izwi likaSomandla. Baba siyalikholwa linyakazisa izinto esinganakwazi ukuzinyakazisa. Lephula imithi elikhulu imsedari yaseLebanon. Liqhekeza amadwala inhliziyo ezilikhulu, kodwa lona lifika njengesando esishaya kuhlakazeke konke. Lifika njengomlilo, lishise onke amavununo asekhona akhiwa yithi uNkulunkulu wethu onamandla amakhulu. Senziwa kuphelelwa ukholo, senziwa ubude bendlela. Siyalekholwa, siyalithemba, lilungela ukuyala nokusola nokuqondisa ukuze abangcwele bapheleliswe emsebenzini wokukhonza. Sibusise ngalo ngoJesu umsindisi wethu. Amen. Le ncwadi ngoba siyayazi sonke bangcwele, kakhulu omama bayijwayele kakhulu ukuyifunda enkozweni zabo. Asisho ukuthi ngeyomama kodwa ikhuluma ngomama la, but the queen, unkosikazi wenkosi lo. Enimasiyo ke nonke kusuka kwakhe emntandaneni bakhe, intandane le ikhuliswe umalume, yamlalela umalume, ngoba kuthiwa uQueen Esther wamlalela umalume wakhe uMordecai
ngisho sesesigodlweni sewuqueen kodwa i-order kaMordecai wayithatha njengalokhu wayesondliwa uMordecai umalume wakhe. Kushuthi ke yonke into ayeyisho uMordecai uEsther wayithathela phezulu ngoba wayazi ukuthi uyilokhu ayikho ngenxa kamalume. uEsther akakhohlwanga ila qhamuka khona. Abantu abaningi bayakhohlwa lapha baqhamuka khona. Abantu abaningi bakhuliswe ngogogo, bakhuliswe ngoanti, bakhuliswe ngomalume, bakhuliswe izihlobo, abanye bayikhohlwa base bekhohlwa nemvelaphi yabo. But uEsther esewuqueen esigodlweni uNdlunkulu wayelokhu eyithatha i-order kamalume wakhe uMordecai. I don't want to waste your time indaba endele niyayazi bathandekayo bavama ukukhuluma ngayo emhlanganweni yethu, but kukhona nje into engifuna siyibheke ngoba izwi kaNkuluNkulu libanzi so wide ngoba ungakhuluma ngalendlela namhlanje ukhulume ngale ndlela kusasa kulo lona lelizwi ngoba izwi likaNkuluNkulu iBhayibheli enye incwadi bathandekayo, incwadi endala entsha, incwadi ezayo ikhuluma ngezinto ezenzeka nezinto ezenzekayo nezinto ezokwenzeka, kanti incwadi zikhuluma ngaleyo nto kuphela zonke incwadi. But le incwadi kaSomandla esanikwa yona okuthiwa isibani athi uDavidi ikhanyisa izinyawo zami la hamba khona, alibonge igama likaJesu. Manje ke uEsther simthatha ke sesesigodlweni ke ngiyayibona ke indaba kaMordecai wayehlezi lapha yana wabamba iconspiracy yokuthi inkosi izobulawa babanjwa ngempela kwathuthi lo zungu lolo nyendle ayibonile uMordecai walichumisa lwabhalwa phansi emabhukwini kodwa kangariwada ngalutho uMordecai. Qhubeka ke kuthiwa ke kwakukhona ke isikhulu lapha uHaman. Lapha isikhulu uHaman waphronyothwa inkosi yambeka wabaseduze nayo, yambeka wazizwela order ishoyo kwenzeka yonke into ayishoyo. iBhayibheli ke lithi inxaki kaHaman kwakukuthi uMordecai kafuna ukusalutha kuye. Uma edlula uMordecai uthi yena umJuda ahambe khuleka bonke abantu laba babezizwe, so yamcasula ke lonto uHaman. Mayisimcasulile wabona ukuthi manje ngahle kuthiwa ubhekana noMordecai kuyinto elula kakhulu, therefore kungcono ukuthi avele ababulale nje sonke lesizwe ngoba sesibonile umthetho waso sisakazekile lapha esweni lenkosi silapha nalapha ngoba bazalwane basakazekile baspreadile zonke izifundo onke ama district onke ama province bakhona kodwa banomtheshwana nje phecelezi omcasula ke uHaman usengena ngalelo nxeba ke ufuna ukuthi abashayi bonke lesi sizwe sika Mordecai ngenxa ukuthi nangu Mordecai ubona ukuthi mayiqondana naye yedwa nje into elula kakhulu le. Wasakha ke uzungu ke lokuthi hayi inkosi kunesizwe lapha esweni lakho, lesi sizwe sakazekile esweni lonke kodwa sithanda ukuphaphalaza, ngakho mina Nkosi ngamane nginikele ngalokho enginakho. Wakusho ukuthi wayenemali lo Haman, ngingafaka enqolobaneni lapha esikhwameni senkosi ngafaka imali eningi, inkosi ayikhipha iorder kulesizwe sivele sichithwe ngoba siphambana nehlombe. Nangempela ke iorder siyaphuma ke sekukhishwa ithunywa ke kuba zonke ama region okhona ama district okhona amaJuda azobulawa ngesikhathi esithize kanjalo. Isuka lapho ke indaba ngisheshaniseke bazalwane, usekhala ke uMordecai esangweni sembathe zamasaka, usekhala kasathuli, usehamba ehlewula namaJuda amaye makufika lezi indaba ukuthi azobulawa, sekunqunyela ukuthi azobulawa azochithwa. Usetshena ke uEsther ke bamtshene ke abanye uEsther ngaphakathi ukuthi hey umalume wakho nange esangweni wembethe amasaka uyakhala. Esther kathathe ingubo amhambisele kanjalo
athi mayifika inqaba uMordecai akafune ingubo yena emtsheneni uEsther lo ukuthi kubi konakele azabone ke noEsther ukuthi hayi usho konakele ngempela bese kuthumela isithunywa sakhe ke uEsther ngale ngaphakathi ukuthi asambe so check ukuthi kanti kwenze njani malume na ngoba sesikunike ingubo uyakhala ufaka ingubo zamasaka okwakuyisign yokulila ngaleso sikhathi abese vemtshena ukuthi hey mtshene lo ukuthi kubi naye uzobulawa wena sekuqonyiwe amnikeze necopy yomthetho owubhaliwe oHeman ukuthi kuzobazobulawa abantu akahamba enkosini ayitshene inkosi ukuthi nasi isimo esibhekene naso abuyisa impendulo uEsther kumalume esangweni malume njoba lapha ngilapha esigodlweni nje kunqunyiwe ukuthi umuntu akayi enkosini engamenyiwe makatholakala nje uyabulawa ngaphandle only if mayi ezofumana umsa emehlweni enkosi iyakwazi ukumelulela intonga yegolide bese ke mhlambe kuba njalo kodwa nakhona lapho is very rare ngakho mangiya lapha ngizofa amhlohleke umalume athi ungacabanga ukuthi uphephile wena usiza uNkulunkulu angasenzela thina singaphandle kodwa wena nomndeni wakho no destroyer no chithwa aza Esther ke naye kathi cha nami ngiyajoyina nentombi zami tshena namaJuda onke angene enkonzweni ifasting yaqala ke ukuthi amaJuda afasta ke 3 days and 3 nights wonke umuntu uyafasta manje kuyakhulukelwa lesi simo ngoba sekufunwa manje intervention kaGod oh my God ungathi lesi sikhathi bathandekayo yiso lesi okufuneka intervention kaGod sikhathi ababhekana ngaso Esther nomalume bakhe ngathi yiso lesi bangcwele ufuneka intervention divine intervention from above ifunwa ke ngomkhuleko ifunwa ngeseriousness ifunwa ngeprayer and fasting bangene kuEsther bese kuthi ke ngosuku lwesithathu awu ngiyayithanda le verse madoda ngiyayithanda le verse ithi le verse ngosuku lwesithathu Esther dressed formally for the occasion in her full royal robes as if she were appearing at a state function as she were appearing in a state function usho waqoke zomkhosi zomqueen njengalokhu kuzoba nomcimbi wombuso waqoka she adorned herself in a way that she knew would please the king ngoba ziyafuneka lezi ezijabulisa usomandla ubazembathwe yithi athi mayesibuka igazi lendodana yami langithengela amadodakazi namadodana ebona igazi lika Jesu she adorned herself in a way that she knew would please the king usho ukuthi mayiqhamuka wayiphihla uEsther wasethi ke sengiyakhona Esther then took the biggest risk of her life sengiyakhona wethu ngiyafa ngoba vela kuyimuntu lapha kwi-courtyard engekho invitation ekhona wasethi ke she took biggest risk of her life she defied the protocol that detected that no one appeared before the king without his invitation lonto ke isho ukuthi she put her life on the line in a desperate attempt to save her nation sifuna lawo makholwane abazobeka ukuphila kwabo phansi put her life on the line and a desperate attempt to save a nation ukuzinikela nokuzidela uma wathi nje ngiyafa mangifa but come what may on my way ngiyakhona enkosini ngimenyiwa kangimenywanga I'll break that protocol procedure ukuthi kuyi umuntu omenyiwe but njengamanje
ngenxa yesizwe sami nangenxa yami uqobo sengiyakhona ebusweni benkosi. Ugqoke ezobukhosi, ugqoka sikahle ukuthi mayezembethe inkosi izoba nokujabula ngoba zikhona lezi bangcwele ofanele sizembathe. Uthi mawuthi ungcwele usuthi amaZulu azovuma azonqina ukuthi hawu yangene yakithi. Zikhona lezi ngoba uNkulunkulu kuya ngokuthi wembethe. uNkulunkulu kuya ngokuthi who are you. uNkulunkulu kathanda abantu, uthanda uJesu. Semukela uJesu basibe ngoNkulunkuluwana, semukela uJesu basibe ngamadodana namadodakazi, semukela uJesu ukuba sibe ngabanye abantu kwabanye abantu. Esther wafika wama ngaphambi kwe-entrance. Kuthiwa inkosi yayihlezi esihlalweni sayo sobukhosi, yambona emile. Bese lithi iBhayibheli awungenxa umkhuleko wabangcwele, ade bephusha abangcwele bekhuleka bethandaza. Wafumana umse emehlweni enkosi. Inkosi yathatha that golden staff osezandleni. Kusho ukuthi lo mbuso uphethe that golden serpent. Ihlezi lapha le nduku yombuso esymbolize amandla, symbolizing the power. Ngoba njengoba ngimbusi nje uphethe induku yegolide yona em-authorizayo lo King Xerxes oganwe uEsther. Kuthiwa wayelulela kuEsther. Eseyidelile uEsther ethi come way. Ngiyayibeka impilo yami phansi ngenxa yesizwe, ngenxa kaIsrayeli, ngenxa yamaJuda. Kuthi uEsther welula isandla. Oh my God, sengiyathandaza ke manje. Waseyithinta le nduku yamandla. Le nduku yamandla ephathwa inkosi emele ukubusa. Wayithinta. She touched that golden staff. Ngenkathi le nduku imela amandla, kusho ukuthi kukhona into athi mayithinta yenzeka kuEsther, yenzeka enkosini, yavela athi inkosi konke okufunayo noma ngabe uhalf ombuso uzowunikwa. She had touched that golden staff elulwa inkosi emva bayifumana umsa ngenxa yomkhuleko obwenziwa ibandla, obwenziwa ngabangcwele naye nentombi zakhe ngaphakathi isigodlweni nangokugqoka kwakhe. Oh my good Lord, okuplease inkosi, okusumisa inkosi esihlalweni. Ingubo ayigqokile zobukhosi ezane ezobuzalwane ugqoke was, she knew that lezi ngubo ayigqokile izoyithanda inkosi. Khona into efanele basiyigqoke before uthandaza lokhu ucela njalo. Baba ngiyacela, baba buka phethe ugqokeni. Check yourself. Yenza introspection buke wena ugqokeni yini kuwe. Yembatha izinto izosumisa inkosi esihlalweni. Mase yelula le nduku yamandla eyibamba uEsther. Wo, washintsha konke nosekunqunyiwe. Washintsha konke nawe sekuthiwa ubhaliwe ukuthi uyachithwa emzini wakho kwasha kwacima kwathi muko wathinta isihloko senduku yamandla eselulwa inkosi. Yashintsha izinto. uNkulunkulu wethu uyashintsha. Ungumashintsho okumnyama kwenze kube mhlophe. Ukhanyisa ukukhanya kwami kuhlaluke njengemini. Oh Nkosi yami, Jesu mhlengi wethu, sawukele Jesu, sawukele. Sawusezulu, sawukele indoda yasezulwini. Sawukele indoda yaseCalvary, sawukele indoda yamayodwa. Sawukele mafunga ngajiki egameni lika Jesu. Siyabonga bathandekayo, ngicela ukuthandaza nani. Siyabonga baba wethu ongcwele. Siyabonga dwala lempilo yethu, siyabonga amandla ethu. Siyabonga kuphila kwethu, siyabonga mbizi. Siyabonga mhawukeli wethu, siyabonga wena wasembesa ezobukhosi. Siyabonga wena owasinika umusa, safumana umsa emehlweni akho. Baba, sinika amehlo basibone induku esesandleni. Baba, selula isandla sethu ngokukholwa ukuthinta induku yamandla. That golden staff isesandleni senkosi. Iyashintsha indlela yethu, iyayihlalukisa. Yenza sibethe
ivusa abantu babe ngama-heroes and heroines in Jesus mighty name. Ngiyabakhulekela abagulayo, Baba onamandla onke, izifo zonke ziyachithwa ngegama likaJesu. Sikhulula amandla okuphila phezu kokuphila kwabo. Siyabonga sibuso sikaNkulunkulu asibe phezu kwebandla. Baba onamandla onke sibongile kakhulu konke okuhlosenzele khona egameni likaJesu umsindisi wethu. Amen. God bless you.